Allah. Kalau dia buat salah, ke agama Islam, dia minta maaf aja. Ha. Ha. Siapa gitu mu? Narak ko minta maaf, minta maaf, settle. Lepas tu, kalau kena kita pula, siap pergi kuih dia lagi. Tak siap lah mana peh-peh. Dia tak say maaf. Tak say maaf. Kita minta maaf pun tak say maaf. Allah gitu mana. Sedekah kita tengok ke, dia dengan agama Islam, duk hina Islam, macam-macam, minta maaf, settle. Hak dia, minta maaf, tak settle. Dia nak kita ni masuk jara juga. Tu hari kafir. Allah.